Aya ni twacokereria na atakereru Ngajiro tuigire kerekaini ria gatatu ria gutiriha tabarira itu ya Igaguriro muthenya wa umuthi kiumia kihituku tutokorwo tukirunga maundu matiganite na makiria megie migendere ya andu moikaine ta Mbeu Njithi riri macira matiganite monekanite gukorwo magithii na mbere na kwambatira no riu ni wega turania atiriri ureri na kio kana ureri ni undu wikaine ta parenting gatagati ka aciari na Mbeu Njithi uhana atia na ningi aciari ni itemiririku maranyita gutigirira ati ni magacirithia ureri wa ciana ciao tunanacoka kuingirira undu uria wikaine ta migendere ya Mbeu Njithi guku bururi-ini ni uhoro twakorirwo kana ni uhoro twakorirwo tukiaririria kiumia kihituku muthenya tu umuthi wa keri na riu atakiri Ngajiro ho ni twagicokereria ona ndereti iyo riu tukorwo tukimurika uhoro wigie riu ureri wa ciana na riu tukorwo tukimenya niki kiraria kiria kingi na nukoretwo akiogoma akinya ni kindu gigwitwo ureri ririkana ati ureri ni ukaga ginyanagia na ikero itiganite kuona ati ona ciari gwata arimu ona gwata atungatiri na oro hamwe kana atongoria adi bururi-ini ona ni mateithagiriria hari ureri wa mwana tondu ni maheaga mundu kindu gikaine ta the spiritual growth gukiri uguo maya mothe ithiranie ndi wiki na nikio mugeni wakwa wa gatatu akirikitie gukinya guko studio ni akumugeithia turigaine na kiumia kihituku tugeithia ture kwerwo atia na ningi rucini ruru tunatoka kuingira ndereti-ini itu ya muthenya wa umuthi karibu sana kwerwo atia once again wacokereria tukorwo tugithii na mbere hari mundu utakuonire Tuesday kiumia kihituku ri we introduce yourself once again. Mwiroreri wa Muthingi TV jitagwo Wairimu wa Muthomi nigo na ndi muhonoku Kristo na ni twidugu muthenya wa muthe twatwaria uhoro wa muciari we nanie na tumenye ni haharathie uratagio ni korwo hagithie no haria hega ri tuge wega very true riu hari kana tukambia na kindu gitagwo ureri ureri na ritwa ringi ni wikane ta parenting na nitwiragwo ati ureri wa mwana ni kindu gifata muno hindi ria tugwita kiugo ureri woni ni kigiukaga meciri-ini maku twambe tuigire uhoro wigie just the iyo ya muciari tondu tugucoka tuhutie nginya ya mutungatiri kana atongoria kindi ni wikane ta the spiritual growth twambe tuigire ureri ni kuga atia kuringana nawe ureri ni kumenyerera that is a tuge general ni kumenyerera no kihanda ukihanda kire ugithi uite mbegu thini wa seed bed ri ungiaga kumenyerera wega ndingikorwo tuika kindu kire ungienda ugo ureri wothe in general ureri ni kumenyerera kana gutungata na thini wa ureri atari horo wa gumenyo umuthi ri ureri ni wa mithemba mingi muno ere muno yokaine muno ni mithemba 10 uguo na hi mithemba eno ina ri umuthi twaria horo muno wa mithemba iri iria miega tondu hari ingi iri tari miega no hari no itari miega ri hari umwe ukuhiriye korwo wi mwega haya tatwire iyo ina ni iriku hari rio tugaga atiriri wa dictator we no koigi koigi uteragwo koigi utoragia koguo we niwe ni Mr. Right kana ni Mrs. Right utiri ndungitiga ni ndauga niguo na nikira kora atiriri thina kwe waku niguo ri mwana wakwa kuraga oe gwitu ni kwa jamba itagwo barothi atu waingira mwana uthaga thufuria wete ya bedroom no ko decorate na ndu atiriri mimici ende twakura wakora mici maiguaga ithia ahaya ukugaga te baba athuya maroga makanja gwathana inywe kai na tumia marugaga ati inywe kai but they never think of oyo marera ri hihi no akoro ena woni wake haya ucio ni wa mbere ni dictator ucio mucari wa mbere number 2 wake na mucari wa watho mumenyereru atiriri arakwira you should go to school ndake mwana kwa atiriri as I go to school mom ni ngoda gwe mafuku matwayo no mwalimu ira as if there's conversation between muciari na mwana so they grow together they learn together wa gatatu ri ni reugaga atiriri ikayo ya mugekai mwarikia munjire as in ndagira ya mwana we kodo ni mundu yani tugiga ni muciari don't care not really don't care naturally ugo nugo mahana ati mwana wakwa ri ni mugima ni ekwikira ni ekumenya no nai no hari ungi utakoragwo ekuo uciru no ata kana ndari kuo nyine nyimwe kuo wakana cheno utari kuo nyine nyimwe kuo
Udoge muri mwana waku nwa mabibi yake ne yari. Ukagweli yari. Mundu wake ndarashikanisha. Watwira riu hari shinyari ukwenda twariririe maundu. Tuli haro ariri. Wa uyu mushari uyu watauthikiria mwana wake. Yes, wa watho. Ucio wa watho. Yes. Wa watho ule mufashirire. Yes. Yes. Ena watho. No ni watho uyu ri. Marakula hamwe na mwana. Ucio ni tukwambiriria nake. No nyita. Ona mwana wa tauria mwana wa tiri. Wathi thukuru wonire ati. So ni hali si feedback. Gwirire ugethie thukuru wekire nguo ihano no. Ucenjirie niki njekire ABCD. Meaning muciere mwana gikahite karathi astray ni aka notice. Why? They are always working together. Correct. Manyita, they are always discussing issues. Nera mwatere na by the way sad ni kanitha. Not that of the use. No, and you follow up. Ngolio more the use. Yes. Musheri no tuge mundu ucio ni mahingũranĩire ngoro na mwana wake mumeranĩtie tũkĩrora musheri ucio muthenya wa umuthi aya ngere nginya kumateithia tukumageria hindi aya tondu riri holagia horo wa uigirĩrĩki wa Mbeu Njithi last time nĩ tondu weterere the help and the support that these children need for them to be responsible. They need this parent who is present and the spirit of parent ukorwa na watho ri ni watho maraiguana nake okiriko gikiro why mwana wa miaka iri ri tuwe wa miaka 5 amaka 10 ri tuwe wa 13 years no anyita inaka wa 13 tuwe wa 18 ndio ya kifade aya kifade ni agimara no ona agimara ri aya moko-ini maku manyina kana ithe no anyita no kinya that fa ukamira tirere ona weringie ni rwanyariri niguo. That's true. So I watch from here. Ndareke ukinya haretagwo magimara no ureketie no uramwikia maitho nona tolole ora muciari ucio very true. Mera Mbeu no Njithi turageria kurera ri itie kurira ha gatagataini niki ndwari ho ndwari kuo we no waciarire no gitiga no akinyira mwisho ngakuno mbeca hena ni mundu nera mbeca icio at times no kiria hando oyithinya farafara wakora mwana niko woko alawoko I don't know about like 3 kilometers niki na keho fare kinya kuigera kari na thie thukuru nyineko na nyina tigirwo nyumba etoro atoka okira we ethamba wega ta good girl nekira wega atoka thite jia ndo twathie wira no manda kura mwana you get ono mshaitu gatiri tuje kwa horo wake because it is so painful when you think about very it true. But then how you get to ukoja mwenye wao mudi we want this youth to grow like a parent who can take care of other children Nwanyita ndio mwika thina mwana wako mmoja kurania hake ina mireri lakini nakumbuka Mwangi wakiwa na Johnny walifanya horo ni wabire kwa na kodem kwa muonithia the right thing to do regarding Johnny now na Mwangi Nwanyita tia gutwika mushari wako mukoma mushari wako mwira I told you I want you tigana ndeto yecio the tondu tuga ni kurera turarera mwana uyu twenda kutua mundu kindu kuri muriko uyu ri ati ayikura ni amenya atiriri if I go south it's wrong so I'll have to stick here so I have to stick to the side of north and the north ri I have to also no ginya hando ngolagia ciuria ndire kimenyi ndiro toro ona digiri gwithomera ngugu-ini nitondo I am supposed kumuria itomineke miaka yake na yakwatie mwe hindi ire twari uhoro wa kumuria niho tukurehe kindu gitwo openness ya mwana na muciari relationship ya mwana tondu riu ni hakinyaga handu gakora wina muciari but you're not open muciari shu mwana wa kairitu ri kihuthire mwana wa kairitu na gitio kinene ekinyaga handu as a teenager akabia mwiri wake ukabia gucenjia ni undu wa maundu maria agerera riu and it's natural mwana ucio angikorwo atari open na muciari ni akorwo ni kwira muciari and maybe mwana we primary ri ni undu wa mbere kana ni undu atari experience na ni undu ringi ona atari arakinya handu ha guthomithio ni mwalimu koguo ri openness ya mwana na muciari kana kuhinguranira ngoro
twambie horo ucio kana turikire hau advantage yo ndoyo ni riku kana maria maundu mega maria mumanaga na mwana gukorwo ati ena rapport njega na muciari muciari wa korwo ehori na na watho ri nona ni mabaniriria wega na mwana wake na tugaga atiriri ni ndauite kinya last njuga atiriri miaka iri ni miaka very important thini wa mwana miaka iri tu miaka 8 to 8 they are very important. It's a very important stage. Thini ya ukuru wa mwana. Itomineke mwana haneho umuonagia wendo na ga stick to 8. Ukamuonia trust na ga stick to 8. Wow. Wanyita? Mwana akwenda ona kinya miaka 10 o ithe niwe namba. Wow. Ina niwe namba 2 to 8. Nwanyita, ndiko werere ni ndira thoma maundu ndira shikanisha ni computer yake ri ni ndira load new systems thini wa maciria make nwanyita mwana ukamufundithia kwaria na ukamuonithia atiriri mukiaria ri you are friends no ni go trust so what will happen one ono ndagithurumiwa niguo kana nago wae kumenya mwana ndagethi erwo ndu na hau wae kumenya mwana ko ona ikulari ndakanjo ndu thini wa muturire wake ai gukuria na mamu niliona bona nava ile chipeni baia haitoshai vizuri kwani mtu anaonanga huku ndio hips mam na kwa nini sasa naona kama top yangu inanishika hapa nwanyita tuwe mwenyewe niwambeire kumuhari akiambiriria kumuonia we are one then the difference between me and you and call them munene but they are same age no you are age mates muciari akuraga na mwana wow that's powerful ubona mbaje kulia terere how old is your son mwana 5 so how old are you I'm 5 as a mother wow takirage mwana bere Wanyita? Wale mwana ndio ukelevo ya miaka yake na mtu ukula nake hamwe. Wanyita? Na hao wale ona we mushari wa don't go out really. We have single parents. And this you have single parents mushari wa mudume na mushari wa mudume kade guo. Lu mutumia ndali kuo. Ningini athire gutiga ningini etirwo kaba undu bakithio mathire kana yethi wira murimo gikigwo Kenya na mwari guo mwana uyu waku ri ajikoni ko bring close to you ri ukoraga ona kinya akiambiritia kaida ka mweri ni wiarera dad kuna venye naona sunibaie pad comfortably very true so aonaga nyina thini waku yakona wewe ithe good itomineke wangiririe urata wanyu kuma okiambiriria no waleke hakiri ha miaka 8 ko instill instill ndo you have to mira force and that force ikale fear Wanyita unoko force kalibida kwa radio no ni wega ndiriaga irio icio we ni uwe wega because do na concern ya how I feel re you are forcing me to do it so what will I be doing na kwa ruogi mali kakoma na fadaje kunegeni ndawa kunegeni no so as we are saying about how relationship is very very important haya no to uhoro wigi kindu gigwitugwo miaka ya kuma miaka 2 nginya miaka 8 tukauga hau ni kahinda kega ka muciari gukorwo akibonda na mwana wake haya hekado ugwetire uhoro wigi kindu gigwitwo presence ya muciari kana gukorwo ho kwa muciari tondu doge build lapel iyo njega gatagati gaku na mwana utari ho that is it tuigire uhoro wigi presence ya muciari kana gukorwo ho kwa muciari ihinda riu ureri uyu it's very important tondu riri na ndukabaruka batare twetekere atiriri times ya twina cio ri ukoroho 24/7 no ngai onyita na ndirela muciari ndo ndio muciari tukiri time ya ciana citu your presence nitumaga ulan things tagiranire no jira nyumba akama maikodo matikaga wikuo atu wa igane mokambe ushajia makaje ushajia positions no kamuritere mwe kago guoneke ehe tuonire hagikwo na gutuga tugeria
Anita. Yes. So you have to tell them, Nesawa no. Correct. Mutigekyo ekayo. Yes. No waga mathaa meri matatu kana matano. Yes. No tuaga atiriri 30 minutes a day. Changes a lot of things. Yes. Na muturire wa mwana. Yeah. Nima utawira town ntola wena ntukiuta na kunya unaguza kwa kula muno. That onya ukirtene ndu wa jam ne fini kunya yo fini koi. No wokira tene. Yes. Ona woko tukiwa kwa ni makometeri. Weko tajokia tene hanini. Mayokera mayithi kurure makuone. Correct. Ona konta ke komi makuone. Yes. No moria tirere how have you been? No mahoere. Yes. Matanathie. Matanathie school. Good. Bukama hayo ndo tete miaka mahali ni sawa ndio gutaithia. Na jaga ndaike mwetu. O mahoere. Ona mahoere. Correct. Tia kumatiga mwana waku. Ado ania amatiga mwalimu. Yes. Mwalimu. Correct. Na muhujia. No ni atiriri aya mena wira wao. Na matigihuri ithenya rya kwita muciari. Matigihuri aku. He handu ndenda o tucoke ikinya rimwe tu ona tita ikinya kana tano thu ikinya ha twahuti horo wa mwana gukorwo me very open na muciari. Ni hakinya riu ni ta Mbeu Njithi ni ndenda gwika undu na makiria tuge uhoro wigie kindu gigwitwo relationship na kana ndauga ni ndenda kuha muiretu kana muiretu ni akati na mwanake ne kana niyo na mwanake. Undu uyu wa gutwika openness na muciari ni ukuhe a clean space ya guthi kwira my dad demure atiriri kuhana no na mwana wa muiretu athiere mamu wa atiriri mam ni ndirona no niguo kuhana. What do you think of dating in terms of openness ya mwana hari Mbeu Njithi? It makes it really easy. I come really open na muciari waku. Yes. No neke as a man you joke with your father. Na ndi hayo ndreciria. Neke ndonire wajikoi na hayo ndonire. Wajikoi ko. Ola kwa nyina ngania. Of course, nyagodeka. Na kuli ndodesi yakira kwa winario. You get his reaction. Opiki point number 1. Ali akete the first. Yes, impression wa mwira. Yes. Na kwa tukwa viere nyina. Ne he ndo asmanje na karaoke na rajira ABCD. Karaoke ko. Ola kwa ngania. Haya na kina pick. Tutatoshia dhira. Ima testing waters. Yes. So even when you bring this one on board. Correct. No wakwaje na deto. By the way. Wajira holwa kaitu kariega. Nyuko wega. Yes. Niweketi ona. We serious kana ithako windario. Correct. But why are you doing all this? Odumushayo holi. Na muria kare. Yes. You even gain cancel kuma korewe. Okay? Yes. We mwana kare wa kwira. We mwana kure might work for those who are from single parents. Yes. Where might go ni ronire ri. Ole akureact ri. Apo no menyere atiriri. A B C D. Todo no amwera neke muri arata. And so even if something happens, she will stand with you. Correct. Nanyita. No lehe mundu ungi na onene uramweria. Akimwira ona mwanake wakwa wa muona iko niguo akorago. Mumiririe. No ngorake ni njega. Yes. Unlike oyo ugaga atiriri ndare kuo. So mwanake kaga kehitha rimare da kenya ndare kuo kauma. Yes. Ndare kuo kauma. Yes. And this is why you have a lot of mess in the young generation. Yes. And because you have not been a present parent, yes, you have not been a friend to this child. Yes. Ala kauria we onaga TV ne wiko. Kaga ni waterere ku ne America. Ndi twi Kenya. Aciari aria makoragwo na ciana no gakora muthuri ucio mĩario yake ni minini muno na mwana. Matiaragia muno na mwana kana mwana agakorwo ni mwana, yani mwana ucio ri ni mwanake mwana wa kahi. No initially muthuri we nyumba because it has happened ugakora ati muthuri we nyumba ri tiwe ithe muciari. Jesus. No nyita mutumia uyu ri ari na muthuri ungi makigia mwana na maybe muthuri uyu akihuruka kana magitigana akioyanira na muthuri ungi uyu ari mwana na riu ni marerana mwana kiru ni akinya handu ni no
by the end of the day ni akinya miaka maybe 18 20 nero, by the way your dad kwali no maybe he passed on kana ni matikanire. Riu ha hena mwana na hena mundu atagita ithe mumuciari no ni ithe. He is a father figure in such a situation. I think this thing we talked about it. Tutuga holo wa single parenting. Yes. No, step father, stepmother. Twalio holo wa single parenting. Na tutuga tirere. I think it's on another forum. You got a lady. Mwana uyu wahikire nake munini. Niguo. Ali miaka igana. 2 to 8 niguo. Yes, how not to give the bracket. Wanyita? Yes. Akinya miaka 5. Amuhithira niki? Tio tithe. Akinya miaka 9 amuhithira niki? Tio tithe. Correct. Wa mwira aina 18 years. Yes. Wendeke ate? Maundu meri. Either a rebel. Yes. Korero goyo ithe. Wanyita? Anakuwa mbona unidanganya? Kwamba tantrums. Na shajia hau ukaendera hapo kwa mwanzo wako therapy. Niki? Because you messed from the beginning. Okay? Same case I call tinyina. Nyina ni akuire. Watigonda kairetu nyina agikua. Na nyina akiura agithi kungi. Afu ndonera kairetu akinyire ha kwimenya. By the way, your mom passed on when you were 3 years, when you were 2 years, and then I married your mom, now the present mom. She's not your biological mother, but she's your stepmother. That's how aging I make a decision. And because no more it is very easy to flow. Good. I like you 18. No, I can't be there. Ma. Watoka mwena terele, nyanto kwa kuya ni kuololide. Kugone ukora message. Dukago be serious. No aliula. Come mean you get the point. Yes. As when are negative attitude towards you. Yes. No more than that na go. But them on right. Yes. Ni kama ona kwa hiti yole ni ya bayathira. Ndagethi one muiretu. Okay mbe gukwira. Haya. Tucokereria haha turari horo wigie watho mumenyereru hari muciari uyu wa keri niguo haha hari watho uyu mumenyereru na makiri hari muciari uyu wa keri turaria nake ri ni tugire horo wa we gukorwo na kindu gigwitwa very good lapel na mwana wake na kwaraniria no ni hekiuria gicoka turania atiriri muciari ucio no ahure mwana wake kana kuringana nawe tondu ukuhura rukoroka in terms of discipline kana no ciugo cia kana muciari uyu ri discipline or outdated. Niki? Yes. Akanagia haragi ukanio. Akuhorea ruhi weka wega. Good. Mtole horo muciari ucio. Yes. Atawehia ni kuhataja. Onti hato ciakiria Nairobi ugulirwo kemwe uiname uhate niki agufundithia tiriri it is not right wikogo wikire no woka hwaine wina kumathuku akwire congratulations my son. Yes. Yes. Todo waya you know ojia kifokozi hari mwanare inuchava angole imono sho was point. Yes. And tawate ona mushari wako kureherwa mwanare even a step parent and a power and authority to discipline monoleko monoleko ne mushari amenake no mushari te ko to kemistake atirere ati ne force mwana into the mix ya maudumaya mushari yore and right ya komodi mwana amutwekera eda tweke aro shiore ahoka mwire thank you so much. And even if you are not my biological father, you gave me the best life. Even if you're not my biological mother, you gave me the best. Good. But do it we so bad. Hale kinyario. Aya, turani atiriri. Nituguka twari horo wigie mitugo na miikarire ya Mbeu Njithi. Now, ureri uyu mwega wa muciri. Wigiranaga atia na mitugo ya Mbeu Njithi tondu gwiciria mwanake wega mitugo yake ni kwagira. Kana woni waku ni uriko concerning that? Mwana uyu ri wale wega. Yes. Hale undu ekirwo thiini wake. Mwana uyu mitugo ya nyumba esa niguo. Na ni maundu maingi mega ma muturire. Yes. Mwana uyu coka athie thukuru ni athoma. Mitugo yake esa. Athie college. Yes. Mitugo yake esa. Correct. And even mwana uyu athie ona andiko. This area, remember the Bible says
maundu mame gabundithia mwana munini ona kula akariganirwo nwanyita koguo ri we goyo uramuonia ri uratroyo uramuonia ri uramumold to be a better person than what unini wake na even on after tojua atiriri we can only promise our children one thing we'll be there with them all our lives but their life we may not be with them all their life so what do we need to matwe kedo kiega matoini atatu now wakwa wothe I dedicate kumutwe kedo kiega. On that note uturani atiriri apparently urelio wa mwana na kana mushiari na mwana so far urelio ni ushijitie todo negwitikia ureli wanyu tigo ureli uria mureka thaici na tigo ureli ithuĩ tugakorwo tugika maundu ni mathite magishinjagia hari na point ukutitia mushiari dictator kana koyotero aciari atene ni wiguaga nginya amwe aciari tu ni megutwira ati mushiari angingirire nyumba uguo maundu ni mashinjia but the evolution of time na maundu ria mathite magishinjagia riu ni hoto aciari ru mambĩtie ku embrace by the way mushiari no maikare thi na mwana wake na maranirie mushiari wa mwana wa kahini meikara thi na mwana wake wa kahie maumanirie ngoro na ithu generation itu otoria maundu marathie if it change kogo nikuko na ithune tu maundu ni meguthi macenjetie turani atiriri generational change ino irathie yokite gukuma kuri aciari aria mari ho magioka riu inyue magioka loti ege magioka riu ugu that generation change ureri uyu wa ciana iciri ni urathi impactite mwana positively kana uroku impactite mwana negatively kuringana na uria mararerwo ni aciari athiko ici. There's a lot of change na tutekire atiriri uguo rauga horo generational changes no go mitugo na miikarire athie gicenjagia na tutoka hapo kuvuga atiriri let's go back ni tofauti formula kido kiega tuge atiriri ni maya morite no aram amekure matikura demineke hinde bayire murotheri no watigire kurima wanyita no nginya ngiarimire ndigetha wakigetha ki ukarimite no wanyita muciari wa umuthi handu mwe twako witikira ntwarirwo na tutarirwo kahora acha bale acio dictator acio waigua agutha gate na akagutha frame ndodo wekire wakirago niguo no thini wao handu maina guo thini wao maina wendo muingi muno niki wakwa atiriri ni mohara so thii muri membere icio mwike atemu no kwena kaundu ri mukona mwale hotukuo mugetwa muri nyuo the mugetukuo tweru tweru so there was love in the midst correct no muciari oyo wa umuthi dictator ri ni mess. He's a mess. Niki ada gutua uria be hana. No generation ya kuti yake. Na hau niho tukugira kiuria kia riri. Ureri wa muciari uria arerirwo ri. No akurere uguo. No, it's not doable. Hakiagereire. The only thing that is constant no guy. Nothing else. Wow. No guy. Everything else have changed. Kwa kuria boroboto kuria kai watera ini niki tule hamwe dugu wanyita and we need to accept tashiari a umuthi the times have changed twalirwo na ko to thithu ku bagoro matheri umuthi mona ko na thithu bagoro matheri so ndera kumira thi niki twalirwo tukero tukali mafuti umuthi manda ko ndagethi kuli mafuti so ndimufundithie weka atia ndimufundithie mawira mange maweka good hari handu wa gwetwo horo wigi Ngai na riu niho guturete kindu gitwo the spiritual growth kana ureri wa mwana kuringana na ndini iria kurire uhoro ucio impactaga mwana atia tondu mwana ni ndageria ku imagine uria ningi areretwo kidini it matters tondu ungionia udini mwogomu no gukurumirira allow me to say this and it's very tragic ciana nyingi iria ciarutirwo mutito-ini ng'acaka hola na aria mathikitwo kumana na udini mwogomu I get your metwarite ni gutwaro matwarito ni aciari niguo na ngimeka uguo ni kuona uria aciari ao mareka so hedire tugweta uhoro wigie ureri na makiria in the spiritual now level uhoro ucio ngiwona ati it's very sensitive
na no get no come very careful to have a spiritual life. Yes. No wega sore kirikaniro ni tugia tiriri ureri wa mwana to utekirikaniro that train mwana ucio maundu o maria mega nake agikura ri agikura o maya mega. Yes. Wo moru no kanya imenya maya ni. Yes. Wanita na tugia tiriri ora feed mwana uthio mufida na vitamins no hathi ukamsika kama matunda ma melon ni mara kama karigori zi mufudire the nuts go kia. Yes. What we have lacked in the generation today, and even the spiritual people, the spiritual members, leaders, na makwira wega muno challenge ira yo kanitha ini ni moyuthi wa muthi niki uramwira thome Bible ina maana niki ndowe akorire nyina ena kigano kia black. Correct. Kona ngothi ya black ya kinene ya ekoyo na ndo mwana wa mwana ya ekoyo ri ndoi ekoyo ndamufundithia ekoyo kiu wenda thome no wenda atiriri athirikani. Yes. What to do as a parent ukimuya ya githungu mufundithia thome na kiu ara understand because time have changed. Omothe mwana wa kufundithia ekoyo ne karugano no githungu ni wala fundithia nie. Yes. Wanyita tutikira tiriri maundu in every stage model making mashejirie kana marathie akere hada kesa another day mwana nyina athia Katholiki no ata amwana mathia kanitha ka Pentecost kundu kena screen kwa rugalo kwina badi kwina ke mwana kolera kuo nyina akwa ati udige kiria ate ona gwa kigire au ire ate wa mwana tiatia. Why do we still have them who are in that Catholic church that they are doing well na ni mara form tu kaido jega so weta mushirani wigiriki waku mbere ya mtu kule mutugatirire abomwagererie mushi is the first priest in the life of this child. The first priest in the life of this child. Na nire unigukorie kiria turio hau atugatiri nao twina mwihoko nao atugatiri ati mutugatiri wa mutwarira mwana waku ni kurera mwana waku in the right spiritual way. Twina mwihoko na twina trust na atugatiri todo cases have been there cia atugatiri gukorwo magithie mugaru noria nwanyita tondu ni gukora mutugatiri ona wa mutwarira mwana waku amwaririe kana maranirie no gukora that thing has changed na ni mutugatiri ucoke guthia ati tagoriri trust hayo ndo mwawiho ati mwana waku trust ile ena na tio ena na mundu ucio ngi. Yes. Nawe uranie gowe tugo owe mwana wako ati mwana wako akuwe. So I should make sure ati mwana wako ne understand the process. Good. Especially mwana wako iletu. We need to be very careful. While we have mwana wako yetu na mtukateli modulume. On the other side wakae na mutumia. Okay? Yes. No how to have these are times at don't you test, you have to test. These are times. Eshi loki kana nyatirele ndukwaga nake na tugateli matali ama na makoro mari ku thiini witu makoro mari o ne hiti no ne bori thiini wa andu. Right. No anyita. Yes. Na no gemenya maundu macio niwe muciari. Yes. Mono nda mutu Sunday school wa mutu gira Sunday school. Mono nda tuna mutu akandithali wa mutu orira ukanithaini kau. Ona we thuthuria. Yes. Takwa simaterere any pastor. Good. Any pastor. Yes. Any pastor. Yeah, but then our baga sana. And our baga nini? Have you tested the spirit? Yes. But it's a very broad topic. And talk about testing the spirit. Ya mundu ucio. Ya mundu. Noneke akere mundu. By the way, pastor akere mundu. Ati gai. Takere gai. Gai. Nonto patwa gai. Ti gai. Hakwenda matu ashajie. Au me ogai ni tuke mundu. Na tuika mundu ni kwa. Tuika mundu le aka maundu ma mundu. Onyita. Yes. So the question is, whether mushahidi tested. Mundu. Yes. Ta mundu ni umwe ta mundu. Mundu migendere yake. Ta mundu. Good. Kogo ni kugatiriri. Tobe turutio tugatiri. Tutiguru nake mundu. Mundu. Turani mundu ahana ati. Acoka riwe humba gwe tugatiri. Wina kihoto ya kuga ni mwega. Kana ti mwega. Ti mwega. Antia utekeria ciana yes. Kuri mutugateri. Tiga.
Mwana kila mtu wote munene wako. Na wakemurithia. Na amurithia na njira yake roho. Na no tugirie topic yake ndugu wetu witikio. Tondu we witikio waku urauga atia? Na ruo witikio waku ri hihi na ku wathi ni thuthureti. Maundu maya. Kana nawe ara mugaga ndonda kuri ugithira ningi. Na ningi thie. So I rona youth aingi. Magia age ho baka ni baka nyina. Magathikagi. Niki times have come on a new Miikarire. Mlaga thira nyima thoma maundu na mukona. And by the way, hiyo sarakasi nitawezana. Hiyo sarakasi nitawezana. Yeah, I need a calm environment for my spiritual life to thrive. No, what am I saying? Let's test on a hujia. Same kids the other cool mwana. Yes. When I'm teaching my child school, I'm going to go to school. Performance hana tia. Arimo koma hana tia. Yes. I do all those things. Yes. Why not in church? What do they? That is why we have more than the Holy Spirit people. By the way, church is a hospital. Mugoroki. Na wina malaria, wina homa. Mundu agira dawa yake. Onita. Ndokimenya onake ri. Ni murimu uriku tena guku nigetha oke nake aheo dawa. Akora we no wenda kumuhe dawa iria. Ogire kugira kuo. Na ndayo ni mwana wako. Nwanyita. It's good we be careful. Tikurekeria maundu. Just for the sake. We need to be there. We need to be there. And we have to be there all our life. And how to tell you our presence. Presence yaku all your life. Be there. Yes. Never really you are on the same line with your child. Tukiri horo presence, ne tukari horo kido gitagwo figures. Nikoraga mwana akiuga ena father figure kana mundu uria agiuga I'm looking up to. Let me give you an example. Niye deta mwana niguga atiriri I look up to some ocean or I father figure. Ohoro shiore it's still a part of parenting. Yes. I will do kulingana na mundu shiore hana. Wabere turani atiriri in our midst Mbeu Njithi ici turiri. Do we have father figures? Number 2, father figures aria mekuri ni marateithĩrĩria kurera ciana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ gũtuithĩra no, kuna matigari. In every angle kuna matigari. No uturara mushari wa mmoja atiriri. Mwana kenda upona father figure. Behave like a father. Tell yourself like a father. Yes. Do kaweke kaptula. Ndo weke kaptula. Chika ujetu ni father figure. Yes. Very true. Do kawekere crop top. Ne crop top. Umewagai? Crop top. Negotiate wae. Crop top. Na Mitugo ke crop top. Situation where mother figure. We need to lead by example. Akwenda we hubewega ri. Be hubewega. Oniemire. Correct. Akwenda walagie wega tani ri. Gerie wega. Ada kashuka miario. Ndo hale aciari ake nao marakagia miario. Ona menyumba. Ukaribu. Nwanyita. Kiugo kio kiumo hai muciari. Nitigo guo mwana eho. Muthuri agoka na yundu ciake kwete guo akera mutumia kiuru na ni muka mbere ya ciana. Mwana uyu akarivosi. Ono kwikeinaga. Na meno ara register ne guo. Yes. If you want to be figures ciana citu, we need to lead by example. Good. From kwaria, kwihuba, mithiire na mikire ya maundu. Correct. Aciarire mekutha iciri, especially my generation kana a bit slight of my generation, ni mara embrace kitu with social media. Na makameka na njira nene. In such a way that ni muciari kana it's a couple, kedimete couple, na mena mwana omwe. Ni makinya handu, they want another baby. Ugakora aciari acio hatari na thoni ni mekuhura mbica ciao menjaga na macikire social media. Mwana uyu waciarwo ni agakinya handu akure. Ririkana social media never forgets. Nanyita. Mwana ucio hindi iria agatuika mundu mugimari, mbica iria agakorwo meciria-inĩ make aciari ake gukore hana ati. Muciari ucio ni akinya miaka 40, mwana wake ni akinya miaka 25, no ni ona mbica iria mapostaga atari muciare kana cio menjaga kana ki due to social media. Yes. Yes. We need to start doing things right.
let's go back to tradition. Yes. Ndirakwira wekire giteje githi kihataga thi, but dress well. Correct. Ndirakwira weke maundu uria coco guona guko mekaga, but do it right. Yes. Umuthi yuri kona atumia anini male okamadi maya onare niguo niki tikwira marero mehubo no ni metuwera mafundithirio tuwe ni wera ka ate arumuka thiini wao. Can we still do the same to our children? Mwana tukamwate ile uthi swimming ile wekiragwo riri kanyamuka jigete tigetagwo takanyamuka mwekiraga we magethie swimming mwana agethi out ri wekiragwo una ugethi kanira ri wekiragwo una ugethi kirathi ri wekiragwo una. Correct. Tell what really gusho nisha guthie kila mahali. Now ni hogushia hali ile division na makiria ginya kanitha ini mo. The minute we made that everything is the same. Yes. Tukirevo shukuru tukirevo kanitha tukirevo meshi tukirevo, we forgot that every institution in the maundu mayo now it represents a future. Wow. Kanitha mundu amure hubo mundu onora washia akwa minute uranyu aona muhana ngiye kulejisa thina meciria make so onake akada gutuika guka na worse than you. Muciari wi haria muciwi na mwana gatakati ka miaka 2 na miaka 8 na ni hindi aigua report ino kana aigua horo uyu thaici ungimwira ati ambiririe ori wika wega wika maundu maria mega kubundithia muno maundu maria mega. Yes. Ndukariganirwo times have changed. Akone kumuonia kwa internet train this person maundu maria mega. Correct. Ati no ingire thini wa internet na thome horo wa muturire atari na aigiria mehia ho no nyita mwehumbere wake mufundithie muikarire mwaririe na mwikire wa maundu ana yota akoro we hori ni akeruga menoge mamu alisema mtu akikaa chini anafanyanga mtu akienda kanisa anaendaga hivi shule ticha akisema kitu unati no nyita tudo mudhe tu kwa tulishansha wani ma auntie the nannies there's a generation and at times and they can't do away with it. But what you train your child on an auntie dagashaja wa mwenye utakorwo bwa mbima bumutari mega. Why? As we said, a present parent ni anemenya mauru meko niguo nake oyo watu watirire wekuo bakwa ni mwana mwana otuya atirire they are together. The relationship is okay. They are friends. Manu akuraga ati even if mom went to work she's still my mother. Yes. Kama ukera mwana nyi sitakuwa kesho na kesho kutwa tunaenda safari juu ya ABCD. We are open to these children. So even when they grow, if something happens of the same, they'll be saying, by the way, mom used to do this, but she never failed to do the right thing. Haya. Nigo katokite kurekeria ni cihanda wega thaya no tutanarikiriria hari na muciari wi haria mucie na ni gwite burden ya parenting ni murituheire kundogia ni muturire wa kulela mwana na nekinyete handu niho na mundu akinya mwisho niguo ambagia kuya na meciria mangi ukona agikoni ni nemeto no gutwarire kanithaini agikoni ni nemeto no gutwarire kwangania nacio ngania matwariro tikuga ati ni the best. Mushari to shugia mwira atia ndimwira atiriri it's never done. Yes. Tikuraduka especially agiao ni amba kinyite mkinacha kuma teenager. Yes. Ikundu kubabaia kwa moko na koni doi. Yes. No heno domo igeda kwira mushari usho. There is hope in Jesus Christ. There is hope wega ini wa Ngai. Ati mwana yule ona wale mo maundu mothe mutige muko ine Ngai. Todo na muthu yura ona pastor kana uramutwarira no Ngai tu wiki no Ngai tu wiki ogeka atia uje guteithia. Yes. Ti mundu todo le ndagwa ni yeri ngomwariria muthe afoke wa kunyumba hwaini so no kumwariria kinya wa kunyumba tia kunoga. Yes. Stop being depressed. The solution in trusting the Ngai. Yes. Mwana wa kutua kwewi. Yes. Wone kuha wahirwo murere ni Ngai. So ndokuria mwene ciuria ni akuheaja. Good. That's the only solution. Not psychologist, not do yet ngothie thitaria geri kwa gawiki atia atarani. Turn back to Christ. Turn back to Christ. Nikurekia turarikia.
Na no ya ro nele. When we do that, we realize things will flow. Yes. Without any tension, without any stress. Yes. So then I'm told we don't know ourselves, but God knows us. No, I told you. No, I told you. Oh, enaja. And a blueprint ito yote. Good. Ukamwona yeye karuki muthenya kire. Akadiri nake. Yes. That's the only place nigera mundu. Atiguthoma kuingi, kumenya kuingi. Kana degree nyingi no ni kure tukai na kumurikia. Ati mundu gwitwiri mamuthomi. Mundu angenda kuona agigukinyira atia. Mundu ngenda kunyona ri. Yes. Ni mutoko wa Sunkit Investment Limited. Yes. Tayoro wa muturire. Tukawaka. Nole mwaki kule tukawunyitirira. Na namba kwa 0715 885 001. Shokera ingi. 0715 885 001. Tayoro wa muturire. Kwe Mbeu Njithi, kure atumia na kure athuri. Thank you very much. Ngitikira guka. Mothe twahutiriyo rigi parenting. Na guyoka mwene wako no okoro kimenya akoro githoma kaundu kana miri. Ni wega nguririkania ati maandiko matheru ni matwirite wega ati urere mwana waku na njira iria yagirire na makiria mwana waku murongereirie na umane ati ndakanehera kumanagia na kiria wa mufundithia no akigwa uhoro wigi ureri wa ciana ti undu muhuthu no igwa ati Ngai angingirira undu gutiri undu twikaga muritu tukiuge ati ni ho ni ugukongikira gaturumo isho ito ya muthenya wa mothe ya Igaguriro na ngatho cia mwanya ni riothe makinyaneria mutamburuko uyu ni kumahindire cihandire wega thaa imwe nginyanegia thaa ici cikihandite wega mathaa ma thaa inya na kunika riu ducemanie muthenya wa rucio wona Ngai agitukinyaneria tuke tuikare ha tuthi na mbere na kurunga mere na matatu ihoro rigie maundu matiganite muthenya wa rucio tugakorwo tukienjera na tumenye uria thuguri ithiite ru na mbere na ukigariura na niki kiracungiriria thuguri thionekane ukorwo ikiambatira na makiria ciringi na ikambatira na dola igakorwo ikirugamirio haria macio na mangi maigie mutaramu wa macio ni twakona ki muthenya wa rucio koguo ndikwenda kuhinya muno nducemania muthenya wa rucio na ni Ngai kwendithiria wega na makiria muthenya mwega kuri uguthie muthenya wa mothe ndukireke Ngai wa moyo harathime makinya maku maria ugukorwo gikinya naguo wira wa moko maku ugituike wa guthera maginyanagia muthenya wa rucio ngatho cia mwanya ni gutona hamwe na ithu timu yothe ria yakinyaniria uhoro uyu kuma kuria mwena wa TX ngiri tuhiwe tu Bilhana karia kimuthutha wa kindu gigwitwo digital Mwangi Iperizo ma director wako Ashaibu Senior kiuma ariwe mundu wikaine ta mundu mathutha wa kindu gitagwo graphics mundu ogwitwo producer wakwa mwina wa mucoe muhaririria wa tafarire no Joab Mwaura urugamiriro wa KM Lookup Media ngatho cia mwanya ni gwitikira tukorwo twi ha mahinda ta maya. Shalom 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 and have a lovely and a wonderful day ahead. Thank you.